Sumbut Menteri Rambak Kejela Ubadairu Unoi Lambarang Ba Jongka National People's Party NPP Uba Preston Tensong Ulong Ba Kejingdon Ya Udukot Parlimen Snak NPP Kan Pensuk Ya Kejela Mekhalia Banbut Ya Kejingdawa Bakongsan Bat ke Sorkar Peneng Kamtam Ya ke Inar Line Permit Bat Kejing Penrung Ya ke Ketin Kasi Bat Karo Ha Karitis Nsyar Gari Haba ajing keren uba Preston Tensong Ulpen Pau Ba ke Parti Kedang Yat Mentah Ha kecimpang krek ya ki kertong nak mentah ki election banwan sya GHADC ha ka ba kidang don kato kanengut ki kertong ki bilang don ha kejing bisar benya ulpen pau ka jing syania ha kejing kermen jong ke parti bad ulong ba ke NPP ka terikam na kebut ban penting kena ya kejing mikmat ke baklan uba Preston Tensong ulbanjur ba kejing trelang bad kesentar kalong ke pakoksan ba na kebenta ban penyak syakmat ya kimat jong kejela ki barang sateng ulong ru bau MP jong ke NPP undon ha kekerdan ke ba kambha ban budin bet ya kejing penterikam ya ke ILP bat kejing itu ya ke ketin kasi ladayo MP uba na keseng National People's Party NPP haba penken mau biang ya kejing kula jong ke parti ulong ba ke NPP kadang pelit jimut ha ke baida ya kejing mentoy jong ke Mekhalia ha kekerdan jong ke jela bat kering Kani kejing keren jong ba Preston Tensong kelawan hadin ba labu jeng keliu halor ka by election jong ke Lok Sabha kata hadin ka jeng kelakno jong Dr. Ricky AJ Songkon ha ka ba na keleng jong ke parti Voice of the People's Party WP kebabat ya kata kesuki lang ba ulit Dr. Ricky AJ Songkon kala terwai ke kerteng jong Dr. Batske Marbo banlong ku mu kertong MP ha kenek election siteng semoy sya Lok Sabha